Mula betia, topulu tadi dia, tuhutai telah dia, romo bato masa dia. Memfoto palu atau mempersilakan kepada calon mempelai pria untuk memasuki halaman kediaman mempelai calon wanita. Silakan. Malapayu, lohu malu, lipu, dulu tilolu, hino, sesuatu lalu, pai, lolipu dulu, hino, bali lawa, bahuya, iati, loruma, adalah huna, loruma, hilaya, hilima, wapu, lio mulaino, topahala, helulima. Balik dulu, Pamela, Dumato, Pulau Rumah, Lohutu, Umalaguna, Bata, Bulu Labuna, Tapahulano, Luna, Daniel, Waunatuna, Opilo Huta, Huruna, Ologia, Biluruna, Oli Edu, Oli Pula, Olagia, Bilo Heruna, Lota Tikai Maduna, Wahu, Bidana Katia, Bula, Rahasia, Taulito, Tautia, Taulito, Ode Duli, Bolito, Dahai, Umayango, Ode Batu, Topayango, Dahai, Ulumadua, Tomaleango, Bituio, Kajaua, Tomanala, Olahua, Ologia, Topulua, Ruulu, Ologia, Topulua, Kadidia. Abi, Tiapu Tiua, Tiapu, Tiapu Tua, Lohi, Tua Ua, Olipu, Ilopanua, Logo Ito, Taino Hutua, Lopi ini, Lo Ayua, Lo Mana, Lopi Tua. Banta, Tumpalo Mai, Tumpalai, Todutula, Taruhu, Waudua, Malo, Liatua, Lotutai, Lopoparo, Hilohe, Hitaro, Ode Timo, Ipitaro, Ode Tabula, Poparo, Ode Tini, Hubuaro, Ode Hulawa, Putaro. Banda, Tupalomai, Banda, Tuotolomai, Tuotai, Toilania, Wahu, Babo Pahulia, Lo Algati, Lo Hundia, Taulito, Torotia. Mempelai ai boleh dinilai atau mempersilahkan calon mempelai pria untuk naik ke tangga rumah. Saya Maila Pato, Maapu Tamau Tato, saya Maila Pulito, Maapu Bali Palito. Banda Pulu Lolahua, Libupu, Wauliua, Tohulia, Totaua, Hidapata, Hiulua, Banda, Mapapalayono, Tobulua, Hutualo, Wahu Mapahutualo, Lopohutu, Umulolo. Wampu Polo Lahungia, Malo Tabula Batia, Umalo Pilapohulia, Loadati Lahungia, Taulita Tautia, Taulimo Lahungia, Banda Pai Mulai, Andade Pomai, Andade Timile Polai Ai, Lai Ai Botulai Odia, Umula Malasadia, Lolo Banda Mulia. Kabe de utolia, lo dapat sadia, malale oheulia, otoliti humasadia, hulagiri hulalata, oni pato alaka, opato putu buwaka, tobibi de kulayaka, ojarama heolaka, obonela otapata, jaramba mato otolito, ulama palipalito, otoliti humilulito, ojaramba pilanganga,
pali-pali to ulama o jaramba ilia bela upilo hutu bonela jaramba ia melalo umani bonelalo uito sukuruolo jaramba heiliolo tapi de ulupu alumato ujuru ti utole olato lo sabia lo lapato tolale tagato totoliti hupa upato o hupa lo ato tuau hupa hupao tuato umato bulao rupu nusali tiro lo tao lima lagalo tuato umatinelo bohu lo inalamo pitu uinamamo rupu nusamu ilomalango gongo ea kaptilango alua la litanga kahai olianga rukumu imani toloma wanu dila kotolo malo batanga wolo bololo Lindonga abalulio tuato tau mapio pinatandai kesare ati batanga kilohon daki hindu ada simpati utuju martabati litanga obatio duao de umopio mopula totalo rukunulio tapi apa malulio atanga potobululio Lindonga olimario rukun islamu lo dudu alio wani bali lo dudu alio 20 hari simpati to Allah wajati hindu ala sarayati uli alati salamu upanyati tumuato tokambati di apua hidapata olimelo ilomata nipa itu pusaka watu banda ilata gongo ea takawasa tongolato patuhata banda itu pemahamu turu ta islamu orwala bitaamu dinalipata masalamu kau potuhulu amu lumayan tabatangamu salamu udah lumayan tadubla salamu kau patata lumayan tadadata ada tinggal taiboto tabatanga pilahumbuto modali pasalamuko. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, prosesi adat saat ini yaitu Mokoto atau mempersilahkan kepada calon mempelai pria untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Ito mata dualo, wau mama tukihulolo, kau ulo wajalolo, wau ma hula atau tilo, ilo atau lo ibu, ipaja mata tutilimu, ilo atau lo alamu, tutilimu tilimamu, ilo pada ilo, atu lo hula adabu bobo. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, saat ini calon mempelai pria sudah berada di dalam ruang persidangan adat, dan untuk prosesi adat selanjutnya akan kita ikuti prosesi Momuata Adati atau penyerahan adat seserahan dari calon mempelai pria kepada perwakilan calon mempelai pria, mempelai wanita yang akan dipimpin oleh Utolia Laio dan Utolia Ulato.